Assalamu alaikum tuğanlar, dostlar. Aeroportqa gelsenizdер, taksi жалдабайлы, taksi чакырбайлы. Яндекс Драйвда минип алыңыздар. Яндекс Драйв арзан түшөт экен. Жүк көп болсо мындай колясканы салонго салып коесуңуз. Такси чакырып салонго коляска салам деп айтып көрүңүз. Коляска менен сумкада салышпайт. Ошондуктан сиздерге сунуштамакчымын. Яндекс Драйв чакырыңыздар. Биринчиден кеңири сумкалар ар кандай алып салып келесиң, экинчиден такси караганда бир канча арзан түшөт экен. Охо. Таксилер толлу, машина толлу. Бизнес класс. Делала. Что там? Бизге эме бербейт. Каршерингтерге карта бербейт экен. Кнопканы бастым. Шлагбаун ачылды, картаны карасам жок, кирип келе бердим. Жерге чейин же дальше жерге? Жерде сиздик турабыз го. Сумкалар менен. Ачып койчу. Салонда астаң алдында да коляска, арканда да коляска. Эшиги жабылып калды да. Эшигин ачайынчы. Бул каршеринтерге атайын өзүнүн парковкасы бар экен. Аркы парковкада, экинчи этажында. Ошол жерге барып таштап койсоң болот экен. Анан мындай жерлерге таштап кетип калсаң, анда 5000 штраф экен. Ошону азыр өзүнүн местосуна алып барып таштап келем эми. Парковка. Бул жерде автоматик ачылып кетти. Дели мобиль деп та знак коюп коюптур. Дели мобилдики да ушул жакта. Да, Яндекс Драйв. Яндекс Драйв местосуна барабыз дагы. Таштап коебуз. Яндекс Драйв. Такаса налево дейт. Драйв. Бұйырса самолет Қырғызстандікі.
Hoş Moskva. До свидания, Москва. Застегнуты. Спинки кресла в вертикальном положении, столик убран. Электронное устройство отключены. Благодарю за vehicle. Please make Ladies and gentlemen, please mirrors to go, please hold on. Oşa gelip düştük buyursa nasıl çıkarız. Kırgızistan'ın havası.